Bantu bami live ngelive kuye bengilatakhamuti takhona letitsandza lelive. Ngifuna ukuthi kini kuthi umuntu loyothandza isikolo saseNyamane kwendlula labantwana labafundza kulesikolo saseNyamane angithi kungaba kukhutsata lesikolo ukuthi labantwana laba kuze banganoluza lokubanga emaswati. Mhlambe vele lendzaba yekuvunula ayingagcini ngalelanga le-culture day. Isikolo siyasikhutsata ukuthi siwakhetse emalanga evikini ukuthi bavunule bantwana. Levani lebeyibhayela ngetindlamu lena kakusiyo beyivume kahle bephakamisa lunyawo libuye lisephule esithinzi basha balala komake abakhehla titholo ngisho bababe nemagedla impi ingatsha sawugisa ugubho iphathe igubhu sawugubha losuku lolukhuna kangaka tshela mina ngwane bonakale sagijimisa ukudla kwesilumbi sakhohlwa ngalokwethu lokunemsoco lokusinika emandla usivike sesiyaphuza sesizizile laphuza asibuyele emasisweni sibahle emasikweni asikise kodwa liyavutha sigabhe ngemvelaphi yethu leli live lethu noma lincane emaveni ngaliphele ematheni ngebuhle bemihambo nemasiko. Baby